Kua mana te kōrero mā te kāwanatanga hei utu te nama kotahi irakati ono piriona tāra kei runga i te umanga South Canterbury Finance. No te ata tonu nei i tono ai te umanga nei kia riro tōna mana whakahaere i te tahi rōpu whakatikatika. I mauake i te tāmatau karere ia Kingi Kiriona, tētahi Māori kei te tihi o maru e noho ana i whao moni atu ki roto o South Canterbury Finance. E whai ake nei, ko tana pūrongo. He pērā rawa te ngā kaunui o Huriata Weeks ki tōna hāhi i whao moni ia ki roto o South Canterbury Finance, hei utu i tana haere ki te kauhau i te rongopai. It's just a little bit to help me on my missionary fund for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and I'm sure it'll be safe, but it matures next year. Te kaumātoru manotāra i whāua e Huriata ki roto o South Canterbury Finance, engari he moni ēnā kua whakatāre wahia i te whakatau a te kamupene kia riro tōna mana whakahaere ki tētahi rōpu whakatikatika. In their situation, they grew very, very rapidly, and what transpired is that a number of those debts that they took on were doubtful ones. Obviously there is a concern just reading in the paper, but no, I think I'll be okay. Kei te whai hua pea tōna kore mā harahara, ka tahi anō ka puta i te kāwanatanga te whakatau, mā rātau te nama kotahi ira ono piriona tāra hei utu. This has triggered the Retail Deposit Guarantee Scheme, and I want to reiterate that all South Canterbury depositors will have their money repaid. Kei ētahi pūrongo, kei te pā mama i te tangata nōna nei a South Canterbury Finance, ara a Alan Hubbard, a ka whawhai tonu ia kia unuhia te whakamā i runga i aia. You just read the reports from all the people he's helped. Nobody else helps the community like he has. And I've got friends who've had loans from him and they just talk nothing. They have nothing but praise for him. Ko te whakapāe ka utua te hunga whao moni pēnei i a Huriata i roto i te kotahi marama. Hei reira tutuki ai tōna hia ki te kauhau i te rongopai. Aha kua ngā rongo kino o te wā, Kingi Kiriona, te karere.